ایرو الهرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ و ڕێخستنین پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە ئاهەنگێن جەماوەری ئاگرێ ئێوارە جەژنا نەورۆزە نەتەوی کوردی و سەرساڵا کوردی و جەژنا نەورۆزێ لە هێژمارە گجێ و دەڤەر vێتخن لە گۆر داخویانیên هاتی بەلافکردن لە هەولێرê نونەراتیە ئەنەکەسێ الهەرێما کوردستانê ئیرۆ دەمژمێر شەشێ ئێواری لە ناوچەیە کەس نەزان وێ ئاگرێ ئێوارە جەژنا نەورۆزێ vێخە ڕێخستنا دۆمیزیا پەدەکەسێ ئیرۆ دەمژمێر 5 و نیوێ ئێواری لە پێش دبستانە کوبانێ وێ خەلک کۆم بن داکوب ئاهەنگ ئاگرێ نەورۆزێ نێجی ئاگورکوژێ ئانگۆ ئتفائیە vێخە ڕێخستنا دهۆک فایدەیە پەدەکەسێ ئیرۆ دەمژمێر 5 ئێوارێ بە ئاهەنگە ئاگرێ نەورۆزێ لە قادا ئالەیە کوردستانê li nava kampa fayidê vêdixe rêxistina qoştepaya pedekesê îro demijmêr 5 êvarê bi ahenga agirê newrozê li qada newrozê li nava kampa qoştepa vêdixe rêxistina Kewregoskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya îro demijmêr 5 û nîvê êvarê bi aheng agirê newrozê li tenişta sentera Diktor Nureddîn Zaza li nava kampa Kewregoskê vêdixe rêxistina Dara Şekranê ya pedekesê îro demijmêr 4 û nîvê êvarê bi ahengê agirê newrozê li beramber rêveberiya kampa Dara Şekranê vêdixe rêxistina Basirma ya pedekesê îro demijmêr 4 û nîvê êvarê bi ahengê agirê newrozê li qada sentera Tîrêj li nava kampa Basirma vêdixe herûha enekesê wê cejna newrozê li kampa Guêlan vejîne rêxistinên Hewlêr û dewrûberên wên yên pedekesê jî wê cejna newrozê li navçeya Biherka li Hewlêrê bi aheng û beşdariya Koma Newroz a folklora Kurdî vejîne herûha piraniya xelkê wê newroza xwe ya îsal li Siruşta Kurdistanê li dar bixin